ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯅꯥꯒꯗꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯥꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯅꯥꯏꯁ ꯑꯦꯟड ꯋꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ एंड मेडिकल न्यूट्रिशनिस्ट ngasi topic thyroid haibasi karino amadi masigi sign and symptom karino haibadu mamut tana khangmin na bhona minasi aduna video asi loiba phawi yangbiu thyroid haibasi aikoi gi ngakcham sida yawba adugumba glal amani masi aikoi gi kurak haibadi butterfly na aikoi gi phantoaga leiba adugi shape ka manaba adugumba glal amani masina T3 amadi T4 haiba thyroid hormone puthok-tuna ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯖꯝꯗ ꯍꯥꯔꯠ ꯔꯦꯠꯇ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯗꯤ ꯇꯦꯝꯄꯔꯦꯆꯔꯗ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯒ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯊ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯇꯗꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯏꯟꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟꯁꯤꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯟ ꯁꯦꯜꯁꯀꯤ ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯜꯁꯤꯌꯝ एड तौबा मतमदसु मतेंग पांगी मसीना नुपीसिंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट तौबदसु मतेंग पांगी लोइनना मसीना अखोइगी मेमोरी अमदी कंसंट्रेशन पावर हेंकलनबदसु मतेंग पांगी कोलेस्टेरॉल रेगुलेट तौबदसु मतेंग पांगी लोइनना अखोइगी इंटेस्टाइन गी मूवमेंट रेगुलेट तौबदसु मतेंग पांगी अदुना थायराइड ग्लैंड हाइबसी अखोइ मियोइबदा ख्वाइदगी मरुओइबा यामना दरकार ओइबा अदुगुंबा पोषक अमनी अदुना अखोइना थायराइड की ग्लैंड बु मसा मउ फना मपांगन फना थंबा हाइबसी यामना तंगाई फदे अखोइना हक्चांग फबा मिसक अमा ओइगे हाइबा तारगदी मरुओइना अखोइ मियोइबदा नारिबा थायराइड की प्रॉब्लम असि मखल अनिनी मदुदी अमना हाइपोथायराइडिज्म हाइना खंगनै अदुगा अतोपा अमना हाइपरथायराइडिज्म हाइना खंगनै मसिदा अखोइना खंगमिनगदबसी हाइपोथायराइडिज्म हाइबदी अखोइना T3 अमदी T4 ना पुथोरक्लिबा हार्मोन अदु अखोइना यामना नेमना वाटना पुथोरक्पा अदुबु अखोइना हाइपोथायराइडिज्म हाइना खंगनै अदुगा हाइपरथायराइडिज्म हाइबना अखोइना दरकार ओइरिबा T3 अमदी T4 गी हार्मोन असि अखोइना दरकार ओइरिबा चांगदुदगी हेना पुथोरक्पा अदुबुनी मतंगसिदा अखोइना खंगमिनगदबसी हाइरिबा थायराइड की प्रॉब्लम अनिसिगी सिम्पटम्स सी अखोइना खरा तोंगान तोंगाना अखोइना थेंगनै अदुबु ngasi अखोइना थेंगनरिबा थायराइड की प्रॉब्लम सी अयामबना अखोइगी हाइपोथायराइडिज्म सिनेबा अदुना हौजिक अखोइ हाइपोथायराइडिज्म गी सिम्पटम्स सी करी करी अखोइना लाकपा याबगे हाइबदु अखोइ येंगमिनसी तौबतबु अइना मयामदा हाइजनिंगलिबदी अखोइना थायराइड प्रॉब्लम की सिम्पटम सिंगसी अइन होजिंग मयामदा थमजगदोरिबसी मसी ओइरे हाइदुना अखोइना थायराइड की प्रॉब्लम ओइरे हाइना हेक्टा लौबसु लानगनी मरमदी हारिबा सिम्पटम सिंग असे अतोप हेल्थ कंडीशन खरदसु अदुम थेंगनगनेबा अदुना अइना मयामदा पिजनिंगलिबा सजेशन दी हारिबा प्रॉब्लम सिंग असे लाकपा तारगदी अखोइना थायराइड की टेस्ट तौथोकपदी याय अदुगा मसीगी सिम्पटम सिंग असे लाए हाइदुना अखोइना थायराइड नारे हाइना हेक्टा लौबसु लानगनी हौजिक अखोइ येंगमिनसी हाइपोथायराइडिज्म ना नारकपा तारगदी अखोइदा करी करी सिम्पटम लाकपा याबगे हाइबदु अदुना पुंगचंगना तामिनसी सिम्पटम सिंग अदुदी अहानबदा अखोइना लो मेटाबॉलिक रेट हाइबसिनेबा हाइबदी अखोइना मेटाबॉलिज्म गी मागी प्रोसेस से नेंथबना मरम ओइरकांदा अखोइना करी थेंगनरकदगे हाइबकांदा अखोइना हक्चांग चावखटपा अमदी नोइखेपना चिंगबसिंगसे तौरकनेबा लोइनना अखोइना बॉडी की वेट हेनकलकनेबा ड्राई स्किन ओइरकपा हाइबदी अखोइ उंजाजे कंजलकपा हाइबा तारे हाइबदी अखोइगी स्किन से मसीदा अखोइना थोथोत लाउबा गुंबदो अदु ओइरा अरोयबा अखोइना थायराइड से वांखलकपा तारदी अखोइगी स्किन से मसी कंजलकनेबा लोइनना अखोइगी हेयर फॉल ओइरकपा याय हाइबदी अखोइना समजे केंदुना अखोइगी समजे पाधरकपा मसीगुंबसु थेंगनबा याय लोइनना अखोइगी हक्चांग से मतम पुंगनमक्ता इंगनबा हाइतारे हाइबदी अखोइगी हक्चांग से मसी इंगबगी प्रॉब्लम अमा लाकनेबा हाइबदी अखोइना कनागुंबा खरना टी शर्ट का लिटलकांदा अखोइना जर्सी गुंबा लिटनिंगबगी फील तौबा सुगुंबसे याम तोइने थेंगनरकनेबा लोइनना करिमुकांदा अखोइगी ngakchamgi makha thangba sarukshida chawthorokpa pomthorokpa inflammation thokpa haitare goiter gumbaje oirakpasu yaeba amadi aikoina aikoigi heart rate se masiju nemtharakpa yaeba loinana aikoigi voice se masi heavy oirakpa yaeba adi aikoigi khonjenji lumdharakpa je haibadi aikoigi voice masagi normal oiba voice lejarambado
adagi ola kanda aikoina khara heavy oirakpa haitare aikoina ngangpa matamda sigumbasisu thengnaba yaeba loinana aikoigi memory weak oirakpa yai amadi aikoigi concentration power se masi handarakpa yaeba loinana aikoigi hakchang je matam punamakta ichok chok thaboina feel tawgani loinana aina yamna toina thengnaba hypothyroidism gi symptom ama hayo hairagadi aikoina chariba makhai pen banaidaba pangchada chaningba ek awuba khudingi chaningba sugumba che aikoina hypothyroidism leiba mida yamna toina thokaleba aduna aina mayamda haijaningibadi adomna chabagi pen banairektaba taragadi thyroid ki test amtang tokthokpiba yare hauji aina mathakta panjakhriba symptom khara asi masi aikoina hypothyroidism leiba mida yamna toina thokanba adugumba symptom kharani adu masi nataba atopa symptom khara amasu leiri adubu adomna hena mamutana khangba leiragadi comment box ta adum haibiru ai matungda amuk makha taba atopa kari kari symptom leibage haido mayamda video ama semduna amuk ai haijarakke loinana aikoi hauji yengmina se adudi hyperthyroidism na naba taragadi aikoi da kari kari symptom lakpa yabage haibadu aikoi khangmina naba honamina si hyperthyroidism na naba taragadi aikoi da lakadaba chindom se khwaidagi maruoina aikoi gi weight se thuna yangna handarakane ba maram chadana aikoi na weight hanthanaba karigumba thaba amata tawrudragachu aigi weight se body weight se adum hantharakane ba adu oiba taragadi aikoi na hyperthyroidism nare haibagi jingnaba yare loinana aikoigi body je matam punamakta saraga leiba adugumbagi feel tawganeba aikoida amadi aikoigi mit se masi chawthorokpa pomthorokpa adugumba case so adum aikoina hyperthyroidism da adum thengnai loose motion tarokpa su yai aikoina hyperthyroidism oiba taragadi haibadi aikoina khongje chipe hambagi adugumba problem ama so adum thengnarakpa yai loinana aikoina maram chadana humang taba haibadi aikoina nungcha sagera saroira humang je maram chadana aikoina pangthokta tholokpa taragadi adusu aikoina hyperthyroidism nare haibagi symptom ni hana lawba ya loinana aikoina aikoigi thyroid ki gland se chawthorokpana maram oirakanda aikoina goiter hariba anabado madusu oirakpa ya loinana tumbagi problem aikoi thengnarakpa yai amadi aikoina heartbeat se masi yam thuna phurakpa amadi aikoigi heartbeat se masi irregular oirakpa yai baibdi chang nairakta yai ba ko heart ki beat che heart phubagi chang ji masi chang nairakta su yai ba loina na aikoina aram khorang bagi chang che yamna helakpa yai ba cheng na kana matang chi daina mayam da haijan english si aikoina chagan ba yangang ba gai da size da oirakadoi ne ba aikoina chagan ba yangang ba hairagadi aikoina thyroid nare haibagi symptom la e haina su loba yai tawbatabu aikoina thyroid na ba mi khaktana weight hantharakani haibadi leite weight hantharakpagi atopa maram khara su dumak leiri loinana aikoina nervousness oirakpa anxiety oirakpa amadi aikoida khoirang khoisaunaba yamna toina leirakpa taragadi madusu aikoina hyperthyroidism ga adum mari leinena loba yai tawdabu hairiba symptom se lae haiduna aikoina thyroid naramani haina hekta loba su langani maramdi hairiba case se atopa health condition khara da su adum thengnabanina aduna aina mayamda haijaninglibasi hauji aina mathakta haikhriba hyperthyroidism bu oigera hypothyroidism bu oigera hairiba symptom singa se masi lakpa taragadi amuktang adomna preventive measure gi oina thyroid ki test amuktang tokthokpiyu haina haijage aduga thyroid ki problem oiramba taragasu adom thoina wabirunu thyroid ki problem haibasi aikoina punsi chupa nagadaba anaba amasu nate masisu aikoina yamna laina reverse tawba yaba adugumba anaba amani loisilakpasida aina mayamda haijaninglibadi ngasi aina mayamda haijariba thyroid ke mari leinaba sign and symptoms amadi thyroid ki problem gi matang asida adomna chamamnaba chanainaba leiba taragasu aigi comment box ta mention tawbiru loinana adongi chamamnaba chanainaba singado clear oinabagi damakta aigi matungda video ama muk semlaga adongi pakhum pijarakke loinana aroibo oina aina mayamda haijaninglibadi aikoi hakchang phaba misak ama oibaga loinana afaba samaj ama semnanaba honamina si hairaga masigi video asi matang asida loisingjarage kanglaipak imana yaifare